Ebintu bijaho bwanyuma yawe bikwasiraho okushohoza amazina gabatekatekere nugo gashime kuba ngaza mu interview ari yabo abakutekateka ngo babiri bine buri kimwe bit abo buri wenguzi abakugira ngo berengiserize mu district banze kushohoza amazina gabo nkana concerned citizen mbyaha akwe mu rugonya ahabwe nshonga mukuru ezibiraho omuri Isingiro district ahabana ba applyingire kandi bine credentials ezibabire mbenda kuko kasanga ngo tubari shortlisted mostly abanyisingiro na abanda bazina as of now ntumanyangu qualification kubasa kubanekora busa ho muri Isingiro service commission kuza kwikiriza ngo obe the best candidate ni senti itukumanyangu eshahezi omurimo kuzagufuna no gufunira hari miliyoni 3 kwikari miliyoni 5 okera dala njagala kusaba baganda bafe abali mu office nene okutuyamba department seza wa Isingiro district yafuka kingdom etya buli aina department aleto w'Oluganda na aleto omukazi we abera secretary oli nabe muganda we nabera driver ani nibabera wano twina families 5 zezifuga Isingiro district zokka. So mutuyambe embera eri wano mbi nnyo tetumanyingirije mwiza tuyamba naye mutuyambe emirimo jawa ni Isingiro jafuka ja families bwe mukura okwetombweta oko omwezi wa mukuru w'entebe ya 5 owarukoza omukutu yona najangu ogwena ino kwetombweta amhandikire office ye kandi obahati ayemerize interviews eri kugambwaho exercise yakorwa service commission kunga abantu baragayo bagira ngo service commission teraba considering kandi bakabe ine papura bikiri when it nka district tugize ngo process yemeje then tubanze tutunge petition kandi petition bazireto mu office so itwenka district think executive na chairman twaza kushitama tire petition zabo kurwakashatu twine executive twaza kushitama twashanga ngeba complaininga namazima tuzagaruka mu process twagizaho okwikirira abikwasira na munonga bakaciko akakarigabe mirimo banga kugice bagamba kamera zitu amakuraga gasha kwa Ruth Nwamanya awa TV West omuri Isingiro.